Karinpin para tiding kalulong bulag, makatimanla at makayaninag. At maldanang pileae na milakad, ding karing supangda, mumugse maralas. O karakal da kasedeta ng malungkot, ape matulan mo, o indong malugod. Sumisiyang piliting makasalanan, nung ika'y sumaup, o Birhen anuan. Layon king puso na maustang mitanam, insaman debosyon na kekang pagkalam. At pamibalik na ninglub ng melingo, kekayang darampal, kingarap ning Ginoo. Na pagmulalan nino pamang tao, ing tulat kanwanan na kami babyemo. At ingalang kabasat minlungang yumong, pamanimtiman ning pangaindo mo. Uling tanda na patawad ngang totoo, ningemi musingan, apang akaglimo. Virhening Lourdes sa kekeng Indo, ampunan mo keking pakalulumo. Virhen kang emimusingan king pangapalyari mo. Panalangin mo kekingig pa ampat mong bait may nganak na. Kauling panalangin. O Diyos, aking ulining kalinisan na pangahaglining Birhen Maria, may sadya kang pakasautan ning bugtong mong anak. Pahanig ka pumipuke ka, ban king pamagmasusi mi king pamiparangal king Birhen, apakirasan mi naman ingikahayap ding kaladwamit katawan, ulining ginuming Heso Kristo. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen.
Mr. and Mrs. Sergio Carrion and family, Dr. and Mrs. Pedro Mercado and family, Lourdes Carmona and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Annie and Buddy Gomez, Mr. Eduardo and Marila Scano and family, Nelson and Lerma, Arnel and Janet Terrado and family, Edilberto Yumul and family, Mr. Ray Daag and family, Zach Catherine Carlos Sadsad and family, Mr. and Mrs. Dong Kapili and family, Mr. and Mrs. Alvin Kapili and family, Boy Lusong and family, Mr. and Mrs. Abner Mutok and family, Mr. and Mrs. Maggie Orsiga and family, Lourdes Macapagal and family, Mark Michelle Lila Rivera, Clarita Eileen Emeline Samonte, June Ives Gabriel and Leia Samonte, Shane Lance Kenzo Bautista, Arginel Terrado, Lourdes Santos, Remedios Macapagal, JJ and Lotlot Palyasigi and family, Amelia David and family, Engineer Raul Canlas and family, Engineer Marcelino Canlas and family, Nilo Nicdao and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Maria Fatima Valenzuela, Enrique Aguilar, Roger Arceo and family, Christopher and Nani Gomez and family, Eduardo and Celerina Pineda and family, Alan and Alvin Pineda and family, Carol and Arnel Pineda and family, Shiba and Archie Pineda, Lovely and Annabel Pineda, Leonardo and Ludgarda Sanchez and family, Priscilla Sumido and family, Basilio and Tess Alvis and family, Neon and Natividad Corpus, Lourdes Escoto and family, Frida Basig and family, Maria Villena and family, Timoteo and Alvis family, Ana Gail Barin and family, Paulino Maningas and family, Michael Maningas and family, Aniseta Gomez and family, Felipe Maningas and family, Zenaida Maningas, Belgica, Mr. and Mrs. Jose Guanlao and family, Corazon Dumandan and family, Donato Dumandan and family, Jojo and Malu Gosun and family, Brian Cruz and family, Carol de Jesus Lebitag, Mr. and Mrs. Alan Zapanta and family, Rivera and Cuenco family, Eduardo and Mirna Pamintuan and family, Lianco family, Rolando Vitug and family, Simon and Gwen Mangyo, Remy and Zenny Mercado and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Rivera and Cuenco family, Raymond Lulu paraking kayang birthday, Ernesto Gueco, Ernesto Quizon, Norma Parbo, Petronila and JP Santos and family, Jose Blas Carlos, Dennis and Yoli Pineda and family, Danico Pineda and family, Puring Miranda and family, Rosel Pineda, Rodolfo and Lilia Pineda, Mayor Eduardo D. Mandato, Arthur and Alice Pangilinan and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Ellie and Early Magtoto and family, Gloria Sarmiento and family, Mass sponsor, MJMI Construction and Trading Incorporated. Paraking Special Intention Darioli Pineda, Raquel Cabiling, Reza Mendoza, Kimberly Pineda, Mai Ferreras Mansell, Belinda Timog and family, EJ and Eri Jan Kapati, Rico Angelo Sabado, Maria Catherine Maglalang, Carmina Maglalang, Camille Ignacio,
Maureen N.J. Manyalak, Rochelle Joy Manalastas, Pauline Daniel Manalastas, Musigare Music Tutorial Services, Estrabillo Santos Family, Jomar Jimenez, Adoracion Manalo, Grace Mutuk, Zairil Garcia, Aiza Marie Rivera, Doktora Catherine Abigail Galang, Criza Aleli Galang, Joel Castro Jr., RJ Carmona, Karen Magcalas, Consolacion and Mendoza Family, Christian Sapanta, Hazel Ann Viray, Benji Palafox and Family, Angelica Joy and Nico Belgica, Gian Carlo Mendoza, Mr. and Mrs. Robert Manalang and Family, Nicole Francesca Ronquillo, Harold King de la Cruz, Elrizel Micah Pamintuan. Para King Good Health, dari Bernadette Lou Herrera, Clarita Emilyn Samonte, Lance Kenzo Rustica Andres, Esmelita Azuncion, Felipe Sosima Maningas, Susan Mendoza, Alberto Mendoza, Flora Palafax, Ernesto Estrabillo, Edgar and Reina Parbo, Al and Lizelle Vitug, Titus and Amna Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Josh Galang, Daryl Sanchez, Micaela Baydon, Jasper Manlutak. Para kering malagwang kapaldanan dari Elizabeth Carreon, Joseph Rubio, Roberto Messina Jr., Ulysses Frades, Juan Carlos Di Macali, Flor Limpin, Antonio Barin, Roxy Zablan, Marvin Serrano, Karen Fernandez, Lordino Cuenco, Alan Esteban, Benvenido de Jesus, Ryan J. T. Macali. Para karing kapatid tamang miyangon na biye, manalangin tamo para kingalangang kapayapan dari Erlin Dewan, Eric Roque, Gabriel Enfe Olalia, Marlon Basilio Abelina Roque, Honabi Swing Pineda, Honorio Rivera Pineda, Avelino Samonte Sr., Bonina Emilio Arcli Paredes, Helito Rinaldo Alin Kasupanan, Juanita Bacani, Gloria Carreon, John Paul Manalang, Mariano Mendoza, Benito and Francisco Lusung, Reynaldo Macapagal, Ernesto Supan, Urbano Espenida Jr., Beatriz Mutuk, Pablo Gueco, Eliseo Jr., Reynante Gomez Sr., Agustin Maningas, Maria Abelardo Francisco, Reynaldo Emily, Jesus Balagtas Abraham, Virginia Bacani, Cirillo Leovigildo Juliana, Segundo Felicidad Pamintuan, Pedro Lianco, Eduarda Gloria, Seferina Raquel de Jesus, Vicenta Victoria Asuncion, Aurora Enquitoy Puno, Venancio Dizon, Remedios Regino Dizon, Sarah Hope Sotero, Orlan Pacifico, Lourdes Demetrio, Felipe Pineda, Kambedering Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, mantabeya ke kayungan. At keka antimurin. Itangan sigurado at paniwalan ko at intang adwan king gino, king oras sa ini. Uling metong yang shrine, king malugoda Indo, ing kekatamong pintalan, anya king saup na mag-requesta kaya kanyan. Ing kekatamo pong biye, nung suryan me, maging mabungayan, nung paniwalan mong tinanaka ning Diyos, ipagkalubne, ing kekang adwan. Kalupan na ning babaeng kayayagasan daya, kalupan ng Jairo. Nyangeni aminan tamo ing kaya nakatang kapag maragul. Balata mo agyutangan ning ngeganagana. Manyawat tang pakalulu, karing penandita etaya kikilalanan. Ing Diyos ang maganaka, Diyos ang malugod. Yagkas tayang ngening biyag na nagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, imi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat, King marok, at King pamagdamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanikapo ko, kang Nuana Mariang kapilan manbiren, karing sablang angel ang pong banal, at kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tam, idala na katangan sana, king bie, alang angga, Amen. Gloria in excelsis Deo.
So Diyos ming mayupaya, inganak mo tinggap no rin ke kaming kasakitan ban iturunak ke kami ing kayapaning kapibabatan, king makatao ming kapanandaman. Pakiramdaman mo ring panalangin na daraon mi, para karing masakit ming kapatad. Akilalarasan ng may pili lang maging santo ring sablang magdusa king sakit, kapanamdaman at kapansanan, at abalurang makaya gumlak kang Kristo king kayang pamagdusa, para king kaligtasan ninyatu. Iti yadwan mi, kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, amabibiyempon magari kambe mo, king kametunganing Espiritu Santo, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, Librong Samuel. King ena tinapan Absalom, akatagpo na la ring sundalos ng David. Makasakiya king kabayo i Absalom, at daralan niya lalam na ning malabong adutong asina. At misabit niya ing buntok na king metong karing sanga. Mibitin niya i Absalom at milaiya ing kabayo. Ikit ne ning metong karing tawa ng David at sinabi ne kang Joab, ngana, ikit kepo i Absalom ang makabitin king dutong aensina. Kinangwayang atlong tandos i Joab at siksak na la king puso ng Absalom. Makaluklok ya kanitay David, pila tanda ring pasbol, dalan king luwal, at ning pasbol, dalan palub king syudad. Minukyat ya ing gwardya king bantayan, at karin ikit ne ing metong alalaking mamulaing papalapit king syudad. Pepabalwane ing ngari tungkol king ikit na, ngani ni ngari. Nung magdili-dili ing taong ikit mo, pihong magdalayang balita. Ngana ni ngari keya, keta nakapa lumele, at migleleya at menahimik. Dinatang neman kanito ing alipan akusita, at nganang sinabi, makamalari, magdala ko pong mayap a balita para ke kayo. Linigtas na kayo ning Ginoo king upayado ring sablang magalsang laban ke kayo. Dapot nga na ningari kaya, kumustayo ing kayanakan ay Absalom. Pekibat ning alipan akusita, makamalari, sana po ing milyari ketang kayanakan ay ito, yan naman ing malyari karing sablang kasalangyo, at migalsa laban ke kayo. At binayang melungkot ingari, menikyo at minto king silid, at tsubabo ning pasbol, dalaning syudad, at karinya menangis. Nga nang sinabi, kabang papanikya, oy nga na kong i Absalom, ingana kong i Absalom. Sana ako ing mete at aliway ka, o Absalom, ingana ko. Nganing balitang miras kang Joab, menangis siya ingaring David at migpaldas,
uling meteyo i Absalom. Uli na nito, ing tagumpe king Aldo ito, meging tagumpe ning pamagmalun, uling abalitan daring tao, king tune ng kelungkot ning hari, ing pangamate ng Absalom, anak no. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King kaligaligan ko, sopan mo ko, o Ginoo. King kaligaligan ko, sopan mo ko, O Ginoo. Pakiramdaman mo ko, o Ginoo, at pakibatan mo ko. Uling atyo ko, king kakaluluan, ampong kalipitan. Ining biye ko, ke kasanang ingatan. Uling ke ka, tapat na ko man. Iligtas mo ko, uling ke ka ko susuyo, at ke ka manalig ko. King kaligaligan ko, sopan mo ko, O Ginoo. Ika ing kakong Diyos, inya malunos ka sa kanako. Pati tingapon, ika ingawsan ko. Pamatulan me Ginoo, ining talasuyo mo, uling kakong dalong, keka ipayabot. King kaligaligan ko, sopan mo ko, O Ginoo. Pablasang malam ko at mapamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamaos keka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko, kay kasanang pakiramdaman, ingka kong dalong, kay kasanang tingiran. King kaligaligan ko, sopan mo ko, O Ginoo. Talakad tapo. Sabik kong manaya, King Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako na. Inginu manatiliya ke kayo. Pamagbasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Marcos. King panahon na ita, pasibayo yang dinalakit i Jesus king kangatba, at yupa king pampang ning dagat-dagatan, pilulupungan de, ring dakalataw. Dinatangya ing metong nga taong mayayaws Jairo, metong niya karing talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, sini Claudia king arapan at nga ng mekis sabing mayap. Maghingaluya po ing anak kong dalagita, nung malyari tuki kayo po kanako. Itumpak yula kaya ring gamat yu bayang kumayap at eyamate. Tino kineman ni Jesus at tikyan dering tutong dakalataw.
misasaksakan lang lelelekeya. Ating metong babae ka rin alabi ng adwang banwang kayayagasan daya at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor ding linawe keya at mimin na ingkayang pibandyan king pamipaulo. Dapot ere apakayap ditakman, nune laluya pang misubi sakit. Balita na ing sasabyan daring tao tungkol kang Jesus. Inya may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus, hangga king ikwanang milapit king kagulutan. Tigkil na imalan, uling nga ng sinabi king lubna, at kilkya mo man imalan, kumayap na po. Kanita mo rin biglang tinok ng ingagos ning daya ng mayayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwal keya, belit da nalaring tawat nga ng kinutang. Ninuing tinagkil king imalan ko, ngarang may kibat ding keyang alagad. Akakit mong dakal lang tao ring sasaksak ke ka, at saka mo kukutang nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapot sindunang miglalawe Jesus. Panintunane itang tinagkil keya. Pablasang balo ning babae ing nepalyari keya, gagalgalyang dinapit kang Jesus. Siniklaw diya king arapan at pigtapat na ing mabilog a katutuan. Sinabi ng Jesus keya, anak, pepakayap na kaning kasal pantayanan mo kanako. Muli na kangeni at ipanatag mo ing lub mo, mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus inyang ating mapila na dinatang ibat king balenang Jairo. Metene po'y nga nakyo, ngara, ba't pangabalanan niya po ing maestro? E napinsingan Jesus ing karelang sinabi, nune nga na kang Jairo, e kami kaganaka, magtiwala ka. Alayang aliwang tikay, nunemo i Pedro at ding at mikapatada Santiago at Juan. Inyang miras na laking bale ng Jairo, ikit ng Jesusing magugulo laring tao, dimdam na laring tatangis at managulele, kalub na king bale nga nakarela, ba't magugulo kayo at manangis? Mete ng anak, matutudya mo. Dapot ilo kailyan de. Pepalwala na laring sabla, subali mo ing tata, ampon ing inda ning anak, ampon ding atlong alagad, at linublaking kebilyan na ning anak. Telan ne gamat at ngana, talita koom, nga nagwari, inang, sasabyan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin, mibangon niya yung anak at sakaya linakat, at ining 12 banwat tuwa. May nga pamulalalangan ding sabla, maigpit ng penabilin Jesus Karela, ing erapan niya biyan iti kenuman, at inutos ng dinandeng pamangan, ing anak. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Maya pa bengi po. Wala ko po maya pa kapitangan bengi. Deng aliwa siguro akikilalara ko pa, renga chuketi. At may destino ko balo ko year 2000 or 1999. Pala mo makanyan kay ba't miras mayari ko siguro mga 2026. 2006 pala, 2006. 2006. At anyang nga tsuko po keni, sakop ko nga ding hanggang baryo na ning Balen, Bacolor, kasi kaya yari na panganing lahar, halos
panatagya pa kanita. Inalilang tiye po siguro at tatandaan dan riya pong Nestor Tayag. Ako po may nalilikayam. Then, iya pong Jess, yang manalilikan ako. Hanggang ngayon pa naman, Jess siya pa mo rin. Iya pa maging 20. Jess siya pa mo. Yan na siguro dagdagan nito, gaya keng Jess. Nya, that time, balo ko po nung atatanda ng daretang hortelanong paasweke po kanita ini Pekikwa ng kepong pepaltora retang luklukan na bato, apopoitang kayang altara bato. O neng istong lumbog, lalo yung lalalamadano. Kay babalik po yung lahar, yung balas. Nya pensa, buti na mo, sindunan niya mong makanining paralan na pong Elmer, nepo, niya at least magagamit yang ngeni. Kanita kasi, yung gagamitan ko pa po ining malating pisamban At neng piyesta, ti kanyan magpiyesta na naman. Ing labila nga duwareng misa kante. Labila mo pong nga dua. Ngayon pilan la pa? Labila pa mo rin nga dua? Ole mo na. Magbisayang alas 4 ning ganing alto, ang gayang alas 7 na ning bengi. Po yung misa na. 1 hour yung, yapalo nung 1 hour ya pa yung pilatan, kanita 1 hour yung pilatan. Now, nano po ing sangkan o ba't may kilala ya ing Shrine of Our Lady of Lourdes keti Kabetikan. Kukwento na kanako kanitang apong Pepe de la Cruz. Uling sinesena ko po kanita keti. At talagang pupunta ko po kaya kanita istong Sabado-Domingo mag-stay ko po Talba. That time, anyang nga pong Pepe. Kukwento na kanako, mag-serve ka king Kabetikan neneng Saturday, nga na. Maranong kang datang, nga na. Uliping magmisaya keni kanita. Deng devoto kanita, dakalang mo namang pupunta. So, what is the reason? What is the reason why people go here? At pupunta la keni? Kasi balo tamo, ing Birhen ning Lourdes, tungkol ya karing masakit. At talagang dakala po ring migdebosyon, mintaketi, at dakala kwentong tinggap de ing kalunasan. Nya pensa, manibat kanita may kilala ni, ing Kabetikan karing tao. Pati po king aliwang bansa, pupuntahala po kanukeni kanita At hanggang ngayon siguro, pupunta lang din. Ngayon, anyang panahon ko po kasi king uling akari ko po makatok ng ketang maragol ng kumbento ning Kabetik, ay ning Kabalenan, deng dakal kanita ring bus karin. Pero ngayon yata, kaya nino pupunta pupunta kay uli ring devotions. Nya, you ask, and God will give. Ing importante po kayo yapining kasalpantayanan. Linob ya po ing kekatang, ipaintagon po ing kekatang ebanghelyo ngeni, tungkol ya karing bala mo sandwich sa istorya, tungkol king pamanulo ng Jesus, king babaeng kayayagasan daya, at binalik na karing mabye, ining 12 banwang dalagitang anak ng Jairo. Nino mo ing sakit lub king kanitang sitwasyon nya at nya parehong 12 ing number 12 years siyang masakit ing kayayagasan daya, 12 years old na manitang anak ng Jairo. They ask Jesus. They requested Jesus for healing, ing karelang kalunasan. Jairo, agyang pang din kasing keraklan karing manimuno ketang panahon ng Jesus against lakang Jesus. But this person, Jairo, nyatin niyang lagyo,
uling metong yung magmeging alagad ng Jesus. Apasalikot kalupad rin Nicodemo, ang popa i Jose ning Arimatea. Anya pensa, anyang may sakit yung bigla ing anak na, talagang balo na ing mamitamit ya ing Vienna, si ni Claudia, nganapin. Migsakab ya king gabon at mig-request kang Jesus. Please, go to my house, heal my daughter. Yan po ing meto nga sigurong neng kay request tam king hapong Ginoo. Through the help of Mama Mary, nya pensaring kekatamo pong komi at illa pong ausanda pong motto, to Jesus through Mary. At paniwalan tamo, aliwa mo po i Jesus ing talagang pwede tang lapitan. Kaya beya ing induk. Ene man siguro may mola. Ene man siguro binolang San Gabriel i Maria anyang sinabi ng mitmuka king grasya. You are full of grace. Anyang ngeni, didistribute ning grace ayan kay katango. Because she is full of grace, she is willing to give us grace. Nya pensa napon po, piyesta po king mabalakat. Eko po may kipamiesta pero migdobena ko po karela. Talagang ing Divina Gracia, ing Birhen, Our Lady of Divine Grace. Ing Divina Gracia ngayon, yapin po itang title ita, yapin po ing ibatana ning sinabira ning Anghel Gabriel kang Maria. Because she is full of grace. Our Lady of Divine Grace. Grasyang ibat king Diyos. Nya, makanyan ing sigurong lawentam king sarili. Wah, bala mo imposible ya ing adwan. Bala mo aning kasakit ing maging tutuya ing request mo. Tandaanan tamo po, ing Diyos malugod ya. Baga na kaya. Siguro, anyang balitara kang Jairo ing metening anak na, bigla sigurong mikasat keng gabon ne po. Ira mo pepal to. Pero talagang masakit ito. Uling kabira-bira. Uy, kasalanan na ning babaeng kayagasan daya ngayon niya. Pesa may delay Jesus eh. Nga na sigurong sasabi. Mikasat ya siguro keng gabon ita. May ngaga uling belitarang metening anak na. Pero makanyan man nga ng Jesus. Walang tepikane gulot. E kami gaganaka. Magtiwala kam. So, kasabihin na ning request mo, yapining faith and trust. Salpantaya ka at magtiwala. Sigurado, pagkalub ning Diyos ing adwan. At mas masanting siguro, pasaw tamo naman, king padrino tamo, padrina, ing kakatang malaindu. Uling paniwalan tamo, ing Diyos, makiramdam niya, Jesus mismo, makiramdam niya kang imana. And yang mabasa kanyan, king kakatang piyesta, ing wedding at Cana. King piyesta po, istong piyesta, yapong mababasa tayo ito, ing wedding at Cana. May kiramdam niya Jesus, kang imana. Uling sinabi na, kay ubusan lang alak. Gewa ng alak ing danong. Nya, makanyan tamong mo namang pasaw kang Mama Mary. Because she is the mother of our Lord. Ito po pa sa kalye. Ning kai, di papakaili ko po karing kapatad tamong aliwang sekta. Pagsistira ka tamo, halimbawa, linob ka kita, minapis ka keng bitis ng Mama Mary. Kay ba't pagsistira ka tamo, o ba't ka nung mamapista pa keng larawan?
Sabi ko, habasa itang ibang tangin eh. Ing babaeng kaya gasan daya. Ing sinabi na king sarili na, atagkil kya mo ing borlas, ing laylaya na, ning imala na. Kumayap na ako. So, faith yayte, kasal pantayanan yayta. Man ni-request kang Jesus talaga ite. Nune, ing faith na kang kening Jesus, na powerful ya, at yang imahalan niya mo. Kaya palagayo, gagamit makanyan ing Diyos, dening anghel areni. Makanya litsura retang binilirang anghel keng kabaning tipad. Makanya ding ring karelang pangaukit da. Tamuping gintula, nya pesalo palang ginto mo naman din. So, itang kasal pantayanan. Kalupan na naman, retang metok-tukubingan, anya nga tsulaking disyerto, ding Israelita, o ing mismong menuksu kariebang poyadan, yung pepagawa ng pepadukit na ni nga pong ginukang Moises. At detang menakit ketang dinukit ng ubingan at tangsong Moises, kinayap la. See? Because of faith. Elwa naman itang ubingan niyang sasambanda ketang oras sa ita. Impaniwalanda, through this image of this snake, we will be healed. Anya kinayap la. Makanyan mo naman, through this image of Mama Mary, alwa naman yung image mo kabud ing kekatamo pong diri ng veneration, nune ing adoration tamo talaga kang Mama Maria. Aliwaya po yung veneration king adoration. Veneration is that babya respeto. Inaman pong adoration, yapin ng pamanyamba. Okay? So, ito po siguro ing explanation tamong ibye, kareng kapatad tamong ngalawang sekta, na potang mangutang la, potang mamapistang king larawan ning Malayndo. Tandanan tamo po, gagamit yung instrumento yung nga pong gino. Agyang pong, gana po kasi atin la pong gagamitan, in expression of your love to your wife, kayong talasawa. Pota pong hatimo kanyan, malapit na niya naman yung araw na mga puso. Yan. Nanong babiyayo kong wife, kayong husbands. Nanong babiyayo po, sakit love. Babiyayo, sigurado, betong niya mo pong bulaklak ning rosas, dinan niya as a sign of expression of your love. Yapin ning lugod mo itahali. Itang expression importante, pamipasyag mong lugod. Kaya, gagamit kang instrumento to express how you love your wife. Makanya niya naman saning pakilawe tamo at paki-explain tamo karing kapatad taking aliwang sekta. Ulitan kepo, ing ginu kalugurana katamo. Buri na katangang pagbigyan karing kay katamong request. Dapat atsulang parati rin. Maging successful ya in kekang request by faith and trust in Him. Just like Jairus, just like the woman with hemorrhage. Sana pakipangadiyo la rin nga tiyungan ken hanggang magdebosyon king maltang indo ning Lourdes keti kabetikan. Amen. Panalangin ning balen, paluguran kong kapatid, makatipon tangi ni Ketiban, biyayan lang pasibayo ring misteryo ning kekatang kaligtasan.
Manalangin taking lubos mayupayang Diyos, ban itugtog ng laganap king yato, ingkayang grasya at bye. Nga tamong sumadi, ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Ipakit mo ingke kang pakalulu o Ginoo, at dinan mo keng bie. Para ka ring sablang mitagulaling, king biera king Diyos, ban kapamilataning ke ang grasya, manatili lang tapat, karing karelang pangako, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Para king kapayapan, pilatandaring bansa, ban mawala ing sablang kaligaligan, at ding sablang tao, mabiyasa lang sumuyong timawa king Diyos, at king metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Para karing mga tuwang magdusa king kalungkutan, at karing sablang uring kapansanan, apakita sana ingke katang lugod, kapamilataning pamaglingap ta karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Para kekatang sablang makatipon nge ni Keti, mabiyasa ta sanang matampang gumamit, karing bage-bage ning kasalukuyan na bie, banatay da katamo, painturo king alanganggang ligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, yulino sana king kairiyan ng maligaya, ring kapatad tamo miyangon na bie, at ipagkalam na ing kapag nasanda ring pemisa, ipanalangin ta king Ginoo. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu, at dinan mo keng bye. Ginu, dinan dimdam mo ing panigapuning ke kang balayan, amanyawad king ika mismo ti rumong adtuanda. Agad dasanang tanggapan ing pakibat a magmula king maglapo mong grasya. Kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. Viva
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, deting tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sa ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapuri po ni kaligaya ning lagyo na, king kasaplalata mo, at ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, ing lugod mo at antabayanan ni ing balang penandit ning biyemi. Tanggapan mo ring panalangin at ahin adaraon mi para karing masakit ming kapatad. Ibalik mo ing masantingdang pamikakatawan at alilan mong tula ing kabalisan mi para karela. Iti yadon miking kapamilatan ng Kristong Ginumi Amen. ing February 3, piyesta niya pong San Blas. Balo ye po itane, itang patron da rin keng ating problema king akmulan. Nya pakipang nga di tala po ne, king saup ng San Blas, ang timurin ing malugod na hindu, sana ninuman ing ating problema king akmulan, akam tanda ing kalusugan. Ing ginuman tabi yak ke kayo, At kekaan timurin, yat nayo ring puso yo, makayat na nala king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alangangga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bage at dininan mo king ang dake king kaganapana. Bistaman Diyos siya, linubas na kayang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubu king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Uli nito, mi parangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagmulan na ning biye alang angga karing sablang susuyo keya. Inya kambe ring sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alang tuk ng babiye kapurian keka, ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ambun kareting ain mi, ban pabanalan nala, at parake kami gawa nalang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi po, bayo na pusang loob dinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayan, no? Kinwani ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinape, dinwang neti ka ring disipulo ng ngana, kuanan niya iti, kayo nga nat mangan kayo kaniti,
uling itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri dinwang naiti ka ring disipulo ng ngana kuanan nyaiti i kayo nganat minum kayo kaniti uling iti yaing kalis ning dayako ing daya ning bayo talang anggang tipan amibubu para ke kayot para karing sablang tao ban keta mi patawaran laring kasalanan daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayang misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing kamatayanan po pang subli ng mebye. Daran miya kekay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan kekay ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. I kami ngan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo tipuna na kami ngan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing banalak kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, bandiganap ya sa aking lugod, kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispumi, yamong per David ing kekeng kura paroko, at ding sablang obispo, at pari, yakuno at ding sablang susuyo, king banalakapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mo lahat ding sablang meyango na biyaketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambe ning mga Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring apostol, at ding sablang banal, lalong-lalo na San Blas, at tinupad king malmong kaburian king kekapan ning panahon. Apuryan na po napaligayan da kasana king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambiyanan pon kayo, kagum ning Espiritu Santo, sablang parangalan pon ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Madalas inya kanu magtagumpe ing kekatang kapagnasan, uling kulang ta tiwala at kasalpantayanan. Nya ngeni pasaw ta kang Jesus bang kanita sabyan namo naman kekatamu ing sinabi na kang Jairo, kami gagana ka, magtiwala kam. Pangadyan tayo ngeni itang panalangin at tiro na kekatamu.
ikapos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at mikabyos king sablang kaligaligan, kabang pahanayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangapos mi, i Hesu Kristo. O Diyos say pami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalik danding ke kaming kasalanan, nune lawan mo, ing kasalpantayanan ning ke kang banala kapulungan, at lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alang angga, Amen. ing kapayapan ning ginuman tabe sana kapilan man ke kayo, At keka antimorin. iyang pangtayang yeni ing waganing kapayapan king metong at metong. Kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing babye, karing eganagan ng kailangan tamo. Kailangan mo ing sa kasalpantayanan at tiwala keya. Mapalat tam ngening tatanggap keya. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
kareta pong present generation, Renak siguro kakilala rin nga liwa. Di po makakilala ka na ako, matuwa na la. Ya pong pasing, ya pong baby, hindi ya pong baby. Rendeng kay katamo pong kayabe kanita keng parokya. O ini, maragula lalaki ngayon, nakya pa mo po kanita yan. Ya, aniyang panahon na ita. Pero, o itapin, hanggang ngeni at chula pa. Uri ng sabyan, ere likwan ing kekatang pisampan. I Erwin, ayan, choirya po kanita hanggang ngeni, choirya pa mo rin, Nila po rin. Sana po alang tutok ng hanggang king kayabe tayo nga pong ginune po, Karin Banwa. Kasalukuyan po at yuko po king, ay, kano magsalita? O sige, kanapam. May pabingi po kay katamungan. Pasalamatan tayo po yung kay katamong sponsor. Ngayon kaduang adoning nobinaryo. MJMI Construction and Trading Incorporated and family. Kambeda po rin hanggang mag-offer biscuits at skyflakes. Aki katamong gamitan para king Corporal Acts of Mercy ang maganap king February 14. Bukas po yung kay katamong sponsor. Yapin Lapu di Mr. and Mrs. Emmanuel Puno and family. Ating kaya katamo pong i-offer bukas, yapin po ing adult diapers. Dakal pong salamat. Ngayon naman po, pabustan niyong ipakilala at pasalamatan ng kaya katamong Megmisa, king kaduang Aldona po ng kaya katamong nobenaryo. Para king daratang ng kapiesta na Apong Lourdes, iya po ing kasalukuyang kura paroko, Karen King Our Lady of Victories, Dau, Mabalacat, Pampanga. Alang aliwa po, Reverend Father Renato Nick Sabile. Palakpakan tayo po. Among, kinglagyo na po ning kaya kaming rektor, iamong Fertabid, kambeda ring Rectoral Finance Council, at ding sablang debotos ng Apong Lourdes, dakal pong salamat, King Pamanimunayo, King Misa, at pamagda kayong makabaldugang umilya, karing sinimba. Panuwanan ako po sa ni nga pong ginu, kambending pamiratan ng nga pong Lourdes. Panayin ako pong pasibayo king piyesta, palakpakan tayo pong pasibayo. At bukas po, ing manimuna king kakatamong misa, kasalukuyan pong kura para ko ng Santa Cruz Parish, King Santa Cruz Davao, Reverend Father Jesus Jes Manabat. Dakal pong salamat. Kalupan na po ning sambitlanan ning kay katamo pong migsalitang maragula tao. King imbakolor po, ay na, ing daw aliwane po yung sitwasyon ngeni. Actually, karin ko po may gumpisa uling mig-assistant parish priest ko po karin, 1989. Miordinan ko pong 1988 keti, December 8, keni pong mismong lugalay ni. December 8, 1988, miordinan ke pong mikakaklase, wadu ke po kanita. December 8, 1988, 8 priests were ordained. Panahon na pong Apong Lorenzo, Apong Fred Lorenzo. Ya po ing parish priest, yung pepagawa kanini, yung migsika prugong pegawa nini. Nya talagang ngakupin, kaya po kalingwan nini, wuling keni ko po talaga miordinan. Kay ba't nanitay tapin, anyang January 1989, midistino ko po daw, panahon na namang Apong Ambo Diaz. Apong Ambo Diaz. At kanita talagang kapapangan la pa pureng at yukarin. O na ngeni dakal no pureng dayuhan. Nya ing misami po limala pong misaming patne Domingo, itang mumunang misa kapampangan niya, itang kadwa Tagalog, itang katlo, itang abak katlong misa English siya. Patakay gat pa na pong kanita, Tagalog, English na naman. Metong niya mo po ing kapampangan. Uling
makaintindi keng kapampangan din ka rin. Nya, adyang niya pong J. Salvador, ingat yung ni King Our Lady, kening San Lorenzo Ruiz Parish, itang kayabe ko pong, metong niya mo pong baryo, adwake pong parokye, niya pensa po, ala ko pong sasakupan na barangay. Kalo pa na mo po rin, ilaya pong sasakupan na barangay, puro la pong purok. Makanya niya naman ken, purok niya mo po ing sakop na. Pero, deng purok ka sasakupang ko ka rin, di takla mo po. 27 la mo pong purok. O karitak da, 2 plus 7, 9 niya kanita. Wala mo complete number yung kanakong sasakupan. At pakipangdiye po ingke kaming parokya. Uling mengong birayapin ka na ako kayong piyesta. Kung biranda kayo naman kayong piyesta mi. May 15 neman ing piyesta mi. Malapit niya mo po ita. Saguli niya mo pong katakbang niya mo na yung kaing anong bilising panahon. Niya kukumbiranda kayo po kayong piyesta mi ka rin. Ako po magdalang sakyan uling alakaw pong pipag-park. Mag-commute na kayo mo po uling ala pong parking area ka rin. Yung parking dalan niya po. Yung highway na po ning MacArthur. Nya ala ko pong parking ka rin. Mapanese ko pong bonsai, pero ring bonsai ko po abili ka rin. Uli na pining ala ko pong parking. Nya o ita po ing sitwasyon ko. Pero dakal pong sisimba ka rin. Detang 5 misa ning patingapon, paneya pong katmuing pisamban. Ang gaking luwal atin pong sisimba. Pero maglakad langan po kanita reta, uling ala pong parking. Nya, sana po pakipangadiyo kami, kalupan na ning alang tuknang kong pamangadi, king lugal tamo keti king kabetikan. Ban, dakal na ring maging diboto ning Birhen ning Lourdes, ning shrine tamo keti kabetikan. The shrine of our archdiocese. Manalangin tam. Manalangin tamu. Oy paming malugod, ing saup mo king makataong kainan papakit na karing kapatad mi, ing upaya ning malugod mong linga. Pakayapan mula, king kekang ganaka, at ibalik mo king kekang iglesia. Idiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabeya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa malugod, ingipa ating anak, ating Espiritu Santo. Tanaking kapayapaan at isundo ing tiwala at kasalpantayanan king Ginoo. Salamat, King Diyos.